Ka office jaga Meghalaya Lok Ayukta, kabadi ka board man toket yakikam bamsap ajala Meghalaya. Kala pedang ya kajing ujo jong uba adlebat nongrum ubalang u MLA jong kanot Shalong, hakabadi bakajing penerkam bakala lani kajing bamsap akabadi man pentrekam ya ka saubhagya scheme lani ka scheme man hiding board rig sekipat ba chanong kendong. Kachiti bala sai de uba bidhar chairman jaga Meghalaya Lok Ayukta kala bu ya ka arpratrik unitong ajar sahu ka port arbaji. Hakabala khat hajir lang yu commissioner secretary jaga Meghalaya Legislative Assembly namare ba ya ka CAG report hakabadan kan ne ka jinglap ya ka survey ka scheme lap wanra ru apo yang da watho an jaga Meghalaya Legislative Assembly katkum ka report jong CAG lani ka bagju ang kata ka CAG report ang ba nagalang jong CAG ulapha ya kan ne ka report sa Meghalaya Legislative Assembly hakahando tarik umanay bakanda jaga sam ajar fulai Malawan ru apa Meghalaya Legislative Assembly ni haka floor jaga Meghalaya Legislative Assembly haka arpo ataring umanay bakandai araja rafulai badia ka CAG report sisien bolanda apa yang dabato anjong ka jela kalong kama jong kipat ba bat kipat ba ru kila ban penankam nani kila ban pei ban penpuli ban pei ya kijing lap kijongka daka basat ya kan ka report jog CAG uba adba norm ulak kadau nalaki babun ki pat kimat ulak kadau ya kamat ka bakongsan bakadon ka jing penankam bakla hakabri bak jing pentrekam ka scheme ka balang hadu sispa san fundru klor tengka bat kini ka jing penerkam bakla ka board punya juga MEPDL kalang wada dia ka jing pha ka balawan na cabinet secretary ni ka balawan na du ka sarkar pedengru laban ka doh neru bawat chua jong ka CAG report du kala don ka jing ujor ni ka babun kiliang bakala don ka jing penerkam bakla ya kan ka scheme kabadi man I boarding electric a sekipat ba kebetulan cikisnong ki bape jong ka jalan maknya khamtam e sekisnong ki badon cikijakan nong kendong Handai wat hadir ke jinglap jong ka CAG report dan ke jingwan ra ya kan ka report apa yang dapat tawan jong ka jela nak liang jong ka sarkar kamsin pen paw pakan ye laru ban kedoh ni ba ya ka jing pentrekam ya ka survey ka scheme apa jela Meghalaya la I contract seka MS Satnam Global Infra Project Limited kabadai na po New Delhi ba siya ka MS Omicron Enterprise Mumbai